Moje ime je Kristina Gašparović, ja sam internista, kardiolog po subspecijalizaciji. Želim vam dobrodošlicu u Polikliniku Ambruševa. Pacijenti najčešće budu upućeni kardiologu na pregled zbog simptoma ili pritiska u prsima, otežanog disanja, određenog stupnja zapravo nelagode u prsima, ponekad i poremećaja srčane frekvencije, poremećaja ritma. Dakle, to su sve simptomi koje treba shvatiti ozbiljno, treba pristupiti obradi takvog pacijenta jer su višestruki mogući uzroci koje možemo otkriti, a ako ih na vrijeme otkrijemo i pravovremeno liječiti. U Poliklinici Ambruševa posjedujemo vrlo sofisticiranu opremu, dakle koristimo se najnovijim Vivid T9 uređajem tvrtke General Electric. To je uređaj koji omogućuje vrlo detaljnu i dobru analizu naših snimaka koje procesuiramo. Dakle, na ehopaku imamo i vrlo modernu softversku podršku ovom uređaju na kojoj možemo provesti svu moguću analizu koja je trenutno u svijetu dostupna. Možemo vrlo brzo i rano otkriti poremećaj rada srčane funkcije, dakle procjenu radimo volumetrijskim metodama. Ono što je važno naglasiti, dakle što nema svaki uređaj, ovaj uređaj omogućuje studiju deformacije, dakle otkrivanje prvih i najranijih poremećaja u radu srčanog mišića, te ćemo tako na ovaj način vrlo brzo razlučiti da li kod pacijenata postoje znaci srčanog popuštanja ili ne. Arterijska hipertenzija je najčešći kardiovaskularni entitet, dakle dijagnoza s kojom se najčešće susrećemo u našim kardiološkim ambulantama i nažalost dijagnoza koja je najčešće neregulirana arterijska hipertenzija, nešto što treba ozbiljno shvatiti jer to je bolest koja je uzrokom svakog daljnjeg pogoršanja srčane funkcije. Ultrazvučni uređaj Vivid T9, a uz podršku softversku programa kojeg zovemo ehopak, omogućava nam vrlo detaljnu i sofisticiranu obradu svih snimljenih materijala. Zašto nam je to važno? Pacijente sa poremećajima kontraktiliteta, sa suspektnom ishemijskom srčanom bolesti koja nije prepoznata samo volumetrijskim mjerenjima, samo procjenama sistoličke funkcije i poremećaja kontraktiliteta, uz ovaj program koji omogućava studiju deformacije, mi ćemo vrlo rano otkriti postoji li sumnja na određeni dio srca, a koji ne dobiva dovoljno krvi i koji je možda u opasnosti da bude oštećen srčanim udarom. Također, ova studija deformacije ili strain, takozvano popularno nazvan, omogućava otkrivanje najranijih poremećaja kontraktiliteta, te će i u pacijenata kod kojih postoji normalna ejekcijska frakcija, to je standardni naš parametar koji koristimo za procjenjivanje srčane funkcije, danas zapravo postaje pomalo i zamijenjen ovim novim parametrima koji su bolji i precizniji u otkrivanju poremećaja srčanog kontraktiliteta.